Aning kanwang sitami Jisu Kristo pirthe nang hache arni nang leji dok lu pulute pirthe adang ta pre-Christmas a program katalon pon padu. Son si pining suri hini reng ko resi sitami apor arni nang lesi Koilamati Village Upliftment Committee hoi penta pini ingkoira sirkep arni Koilamati patoram timung arong adung daigrung alang roy along pre-Christmas kum picnic a program talon pon. Koilamati Village Upliftment Committee amai phu sarnogen besi mai chepahem phu ponlo. Lapen mai ke pha alam the sar biren ingti pensi than ponlo. Lapen deo pani college a principal guest of honor sar boson rong phar pen a joksi pre-Christmas alam the than pon. Lapen nilip arat akiduk kisung ke rap kichut paduk nai abang phu. Chief guest sir James Phangcho sitami chetong dunsi jumisen alam the pen ning parung tekang. Lapen bangso amai along GB Lapen Village Upliftment Committee a member doan Lapen rong arat atum an sitami chetong dun pen alir acham chipi dun si mesen pen pre-Christmas a program pachun pon long lo. Choki hola pen nilip tiso. Apel bangso pen api letum lukhira mahawar along kecari pon SGB aki hai alang samia mitang demen bagi konsumen dulu. Upliftment Committee angin itu besar yang populer dalam perjalanan masalah dalam kasih Allah update ini kayak apa hidup dia ajar ini kayak lo sekali anak ke apa hidup non sih itu nggak make perang lah sila so committee pen itu keseng pen arong dampen isi awareness pen itu klempon bang ke pota kamera itu klempon bom ada hal kata me itu klempon bom nane kisu itu kalau kita klempon bom sampai nah ke klempon bang ke kado ko be nang litu make cito dun pen nang litu make cerah wete ni mitang jungjung matha pon sta me klempon dekhe deji basi ni bang ke nang litu kado ko be dak nang cito dun anu tu man sini lihin dan ya berpikir son sining singa kan kam klempon ke sungkru rara kam ke klempon ke tame piniai ke long bang ke tum kado itu ding sipet pen athema ding sipet pen ni kudain pu bang ke dak itu political dan belek political party do dhormo ta belek Christian kelompok tame denomination ta kaprek do mame ke baptist hai mame believers hai mame ke presbyterian ta hai mame ke catholic ta hai de mame ke aron ban hai mame ke aron kini ta hai tame tum dak ka do ka politically lapen dhormo hin tame tum belek dhormo lapen denomination na kaprek pen itu lagi silang pen itu makin bang ke klempon right rat akam klempon take pot bang ke la bangin ningarong piglo lapen nang litum leadership nang litum ke Japon ke klempon kadoko betum padame nilhin pen akiru per piglo basi tini stami itum Christmas mati itum Kristen no dhorom itum ahem puji Yesus Kristo ta aning ghang ke lahang tum kado ko ita tum kikilan begnen dia kamu lagi every believers every Christian antuma duty lo sini li bangke mathalo la bangke dak pine political benefit walam dagali mame election thodo nahi walam dagali tame la bangke every Christian every believers atum duty lo pasti ladang bangke tum belek hal hai pin ni alam mang belek lo tame itu reng tigan ke ili Christian na tumba Kristo hang ko tum an bangke na bangke tum beknang polo tuma duty responsibilities lo la pensi itu makai itu malong li tame paprang dunji la si la tinggi na sinon nang litum